I am so confident that one phone call from Mr. Modi will solve. Tăng cái way cái phone call, hỏi tăng cái way cái phone call, kalau ban Pynsangeh ya kena ke Thma ba, hapdeng ke Iran, Isreal, bad ke Amerika. Kene em de banga ongi piperlok, kene laong daum daga ambassador UAE ulaong ba UPM Modi Lada ukwa ban Pynsangeh ya kena ke Thma ke Isreal, Iran, bad ke Amerika. Laban Pynsangeh tang hapo chisakon Lada le ya ka phone call. Uneu ambassador UAE laong ba UPM Modi spouse ni menshwa Malaysia Israel bat kumbange tip ba UPM Modi don kejinya day kebarim kebaca bat ke Iran bat Lada ukwa ban Pynsangeh ya kena ke Thma ula ban Pynsangeh Lada le ya ka phone call Lada phone saka Amerika bat saka Israel dan kalat ban Pynsangeh ya kena ke Thma bat pilayok Sngap ba dak bajem dak besuk ya kena khubor pilayok Sngap utara dak bajem dak besuk ke India kawan ra ya gi umpnyang na Iran na kelenti ke bakhang ke Iran hakate ke lenti kuno geriro kamla ban rong spa ke Iran ban lek thukam penyang andre ke Iran kabu ke jingburam ya ke India kalailat ya ke India nagate ke lenti ke India karung berkawan paibiang shalaga jongka jaka syakari berkara da ke besuk ya ke umpnyang syakari India da hang ne pilat no i karnuksha ba ke Iran kanu ka i ya ke India andre ke India ke kampen i ya ke jing i ya ke Iran te ngim tip ke badan shalandet andre nyo i kumbuki pen pau ke perthei kene ba ke India kalawan ra ada besuk ya ke umpnyang sepok kari